Moilan aside kunyak news kay poni ya pungau awang ne chai temna awang ban news ne hatoman tuma moilan mongmai lak chingne tawa ngaulan amai ya apai ngona hatawa hangi si se ipone meng ma tuman moilan na waw lenga ta ingobu ane anyai ne kaham pulan chingne Government of India iman kay kata chata hachani phangopu hato PM Kisan 18 installment hato 5th October 2024 hato ni latest ne meng lak chingne se date fix ne meng yang ngonang to kay hato some EKYC ane DBD hato ring nen meng yang ngolak chingne ane ngin man bay some PM Kisan ha ngopulan nomane alam lili lenga talak chingne hato ngolan ponga temna ane yelak pa teman moilan ne ta I yitobu ane tomana tai pun hoi yokpu hato ma ngolan hake chai temnang Wokha district me 22 September 2024 ni nursing home ngopu nyoyong cha kaye ngolan chai bu sap me ya bubu naha cha hato khie ya doi wenbu ngolan chainang to khai tuman moilan hato khibu ya tu sau ya hom lak chingne kawang pa da yupa tan ha o sa da ngolan kunyak kadalan da ponga temnang ano yelak pe tining pu 70 sibu pa kunyak baptist pumainok pangchim youth convention hadawa mongyak su pumainok ma 24 to 27 October 2024 mongma chimlak hatok ngaulan akong da ponga temna ana ekamne taman moilane kunyak lawang mo hadawa wangchei taidam temyang ya angopu tenengo yelak pa ya lak chingna se temyang ngona 20 October 2024 ni mon local ground me ya lak chingna kunyak yunen kaye yong mai taidam amai temyang ngona to khai to ba taidam omlak chingna ana lailak chingna moilan paya o se taw kena taibu kunyak kadalan da akamna hadak ngolan ponga temna diabu kunyak nyu sato malak nang chaibu laibu noman asai de kawanga anyai ne moi manfa